Okwigura eirwariro kutandikire n'okushaba okwembirwe Right Reverend George Keturi asingura Bishop Obureeberezi obu. Omu butumwa buhirwe Bishop Emeritus Geoffrey Rwabusisi ayihanangiriza abashaho kwetantara okutwariza kuba barwire. This hour was going to India. A health center at the diocesan center to eventually grow into a hospital to coordinate the existing health units. Bishop habwa vision yagizire yecwekeki yo kureba hare kandi mu byona akabanza yagira vision yo kugira ngo twori irwariro. Reverend Innocent Nyikirizibwe orukure by'amagaro mu Bureeberezi nagira ngo bwahatirwa reri n'irwariro y'amunana mu Bureeberezi obu. Shemerwa kwangu kandi yenda kutwara umugishogu okukurisia ubwembezi bw'ekanisa muri Kamwenge East Ruwenzori diocese n'abakristayo bona nangwa n'abantu baranga bona abo kubasa bikakitigisa nkechi sisi twine CBC scan CBC machines twakakikuzire kandi and other machines twine bitanda bikumara ibara yitu abahereza scan nk'irwariro rya diocese kugira ngo abantu bitu bagumane batunga obuhereza burungi. Eniki n'amakuru marungi abwo cweke cya Kamwenge n'amakuru marungi abwo cweke cyona kugira ngo abantu becweke iki batunga obuhereza ubwo kujanja bw'endwara no kumuzibwa. Gashakwa Anthony Twine.